Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu sa tas Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Pelaj Menteri Rang Bado Narendra Modi yaka National Automobile Scrappage Policy and Investor Summit nakabanta banbu yaka Vehicle Scrapping Infrastructure Gandhinagar, Gujarat. Pelaj Menteri Katanat Youth Affairs and Sports jong kasoka pedeng u Anurag Singh Thakur yaka Fit India Freedom Run 2.0 hinin kasngi. Batlet Jungo Senior Quality Engineer ka North Eastern Development Finance Corporation Limited NETFI Utopan Borderlay yakatanat Public Health Engineering ha Ampati. Hashwabing net shikukubal kibabanya inasap shwa yakani kaching penbena. Namar kajing substat jong kajing pang COVID-19 ni kentu ya baro kino singap baken kinsting ne kenshingan hendrai ban shin ni kilat jingya da baro kitu kibala sauposan snam shaneng kibala dab aitika hakawat kabaningkong kidai ban ni aya kawat kaba aru hakapor kabala bu long kiba pikir bat yadaya lade da kabale yakini lightly rukomle kibasum Dan yi ki jingda kamat bat kamut, penjengai iway na iway pan, bat kam pikir, bat lek koi pha ya kakti bat kakamat. Lada pidan kam jing tip ke babanya syapang ke jingpang COVID-19 pilak ban pun haun National Helpline Number, not iway, al lai kendai, hinyo plan not sau hendriu, bat iway not hinyo san. Lane hau Helpline Number ke Meghalaya, iway not pra, bat iway not hinyo not. Mentapat ke khubor ke babanya. Menteri Rang Bado Narendra Modi ulapelaj ban pentrikam lengba ke video conferencing ya ke National Automobile Scrappage Policy and Investor Summit nakabanta banbu ya ke Vehicle Scrapping Infrastructure Gandhinagar, Gujarat. Habakran hakajihalang umudi ulong bakajing pelaj ya ke Vehicle Scrappage Policy kalong umaumer ubansakan mau hakajingya lenti jong keroi kapar kari India. Ulong bakan ni ke polisi bathamai kan wanra ya ke jingkal ladur hakaliang kikarkhana shnakali. Menteri Katanat Youth Affairs and Sports jong kasokar pedeng u Anurag Singh Thakur hinin kesngi ulapelaj ya ke Fit India Freedom Run 2.0 na Major Dhyan Chand National Stadium ha New Delhi. Ya kene ke program lapenlong hakalang kari kum shibanta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav. Lengkat bat ke Delhi, ya ke Fit India Freedom Run 2.0 lapenlong ru hake hinyopo santali ki Jaka, bakentup ya ke Chandra Shekhar Azad Park, Allahabad, Uttar Pradesh, ke Cellular Jail, ke Port Blair ha Andaman bat Nicobar Island, ha Gaza Post, ke Baha Himachal Pradesh, ke Gateway of India, ha Mumbai, Chitralekha Udyan ha Tezpur, Assam, ke Atari Border, ke Leh bat ha Chennai. Kari India, kaladap ay palat san po arklur kandai po sanlak kidawai tika hapo ka nationwide vaccination drive. Katanat kakoit kakya jong kasokar pedeng kalaong papalat san po nyulak lai pawe hajar kidawai tika ladap ay hinin kasngi. Katanat ko ongru basaw po hajar arspa kandai po sanmut kinong pang COVID kilakoit hinin kasngi bat ka jengkoit jong kibriw hakari kalakiw siya ka kandai po nyo point sa handriw na kasispa. Kat haduk menta palat lai klur kat lai lak ngut kibriu kilakoit na kajingpang COVID-19. Kila donru saupo hajar sispa arpo ngut kibadang yot ma ya kajingpang hinin kasngi, bat kibadang shitom kilong kumba lai lak praposan hajar ngut. Ha Meghalaya kat lai ngut kibriu kilaklat no na kajingpang COVID-19 hinin kasngi, kabalapin kiyo ya kajingdon kibriu balayap sa kasi hajar arspa kat lai ngut. Ka Directorate of Health Services kalapentip bakila donru laispa prapo salngut kibriu kibadang yot maya kajingpang COVID-19 hinin kasngi kabalapin kiyo ya kajingdon kibriu kibadang shitom syaka sawaja sanspa katlaingut bat kibalakot kilong laispa kandai punyo ngut. Dakini kajingdon jong kibriu balakot hakajalla kalapoy syaka hendre posan hajar laispa kat kandai ngut. Kajing shina ya kasurok Shillong dauki kalong kabasuki bha kakaipot balaai da ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kapunpaw ba kajing tray ha kasaw banta kaduna ya kashipaw na kasispa
Haki arbanta kalong kandai point R100 na kasispa, but hakabanangkong kabadai ka forlin ka jintre kadang long tang R point kandai iwe na kasispa. Yakine kisaubanta la IT haki contractor bakin pindap sansnem na tu basdang ya ka project. Kini kadai All India Radio Shillong kabuan lam chapi ya ka kubor. Utopan Bordolay, ubalong Senior Quality Control Engineer, Balatung Daka North Eastern Development Finance Corporation Limited, NETFI, ulalit jungo hanin kasngi, yakatanat Public Health Engineering, PHE, kaba haampati, hakaba ulalit jungo ikijaka sam baper, balapintray hapo ka scheme Jal Jivan Mission, JJM, bat ulayaro yakajing pintray kam yabaro ki scheme hakarukom kabapiang. Kum Shibinta, Jong Kajingrake, Yak Azadi, Ka Amrit Mahotsav, India, at the rate 75, Ko Opes Jong District Sports Officer, Ka West Khasi Hills District, Ringkat Kajin Snok Tilang, but Ko Opes Jong Subdivisional Officer, Civil, Marang Civil Subdivision, but Ru Ka District Sports Promotion Society, West Khasi Hills District, Nongston, Kilapinlang Hanin Kasngi, Yaka Cyclothon Rally, Hasor Marang, Yaka Balakawe Lamada Usim Kana Jong Kahima Nongklau, UKM Simli, Hamadan Tirot, Hamairang. Kajing temu jong kajing penlong ya kani karali kalong ban pensung thu ya kibriu shapang kajing ren lade jong kinui le lai lu kajala haba kari India kan rakhe ya kajing dap nyop hosan snem kajing yo ya kajing lai lu. General Secretary Barim Jong Kahinyutrap National Liberation Council HNLC ubat Chesterfield thank you ulayap hakajing set kipulit hakayin sa jung hamaulai kanton masar hakastep phangap jong hanin kasngi letu bakipulit kalalik kendra ya kayin sa jung namar kajing don benta jung bat kajing penthai bom IED hayo shillong lai umkra hakashipau tarik menta ubnai kat kum ka khubor raong baki pulit kilalap ya kawai ka 9mm pistol kawai ka tari ka laptop bat ki mobile phone na ka yin sa jong kipat ba baladap da ka jimbitar hakasngi palai kilara ikinyut kinyer bat ki jabo jaban baro balalum na sor jawai kamtam na yaw musyang bat yaw thume bat naitbo yaki hakamat ko office u deputy commissioner ka West Giant Hills District kinong demadan kitray dukan bat kinong syong dukan ru kiles nok tilang hakani kajingyat ban persya halor kajing bomdon kajaka thenyut kababyang hasor jawai ban penkut yaga khubor mentakastan sasyasin ngan pensngaw yakimat bakongsan Pelat Menteri Rang Badu Narendra Modi, Yaka National Automobile Scrappage Policy and Investors Summit Nakabantaban Bu Yaka Vehicle Scrapping Infrastructure Ha Gandhinagar, Gujarat. Pelat Menteri Katanat Youth Affairs and Sports Jangkasoka Pedeng U Anurag Singh Thakur Yaka Fit India Freedom Run 2.0 Hanin Kasngi. But Lechungo Senior Quality Engineer ka North Eastern Development Finance Corporation Limited NETFI Utopan Bordolay Yakatanat Public Health Engineering Ha Ampati Katu ko kubor kalakon nak All India Radio Shillong.